O kockanju pričamo sa psihologom specijalne bolnice za bolesti zavisnosti Vita. Stevan Kvas je naš gost. Dobro večer, dobrodošli Stevan. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Evo, s obzirom na to da je sve veća kriza u zemlji, naravno mnoštvo ljudi bez posla, kockanje kao jedan način zarade sve više uzima maha, vidimo da se otvara sve više kladionica i sve više se ljudi okreću nekim alternativnim načinima zarade, ne vodeći naravno računa o tome da ovo može da postane jako veliki problem. Koliko je jaka zavisnost kockanja, odnosno koju vrstu zavisnosti spada? Evo ovako, kockanje je jedna od najjačih zavisnosti trenutno. Mi u bolnici Vita se najviše susrećemo u početku sa narkomanijom i alkoholizmom, ali u poslednje vreme sve više ima pacijenata koji se javljaju sa ovim problemom. Ranije je to bilo mestimično po neki poziv vezan za kocku, a u poslednje vreme je to svaki treći poziv već po tom pitanju, tako da i to je jedan podatak koji govori da je zaista jaka zavisnost i po posledicama i po broju zavisnika. Ovo što ste rekli da se okreću kao načinu zarade, to jeste u suštini problem što kockari smatraju i deca pogotovo koja gledaju starije kockare i njihove vršnjake koji se hvale jedino dobicima, ne i gubicima, da se od kockanja može živeti. Činjenica je da od kockanja jedino mogu profitirati vlasnici kazina i kockarnica, ali bolest zavisnosti koja se umeđu vremenu razvije sprečava mlade ljude da to razumeju i oni dugo upadaju u probleme i dugove pre nego što zaista shvate da je došlo do toga da su potrebe. U kojoj fazi se obično javljaju recimo u bolnicu zavisnici od kockanja? Kada su u velikim dugovima ili kada porodica pritisne zavisnika da se javi? Najčešće porodica pritisne zavisnika da se javi nakon nekoliko velikih dugova koji su im vraćali, koji su oni napravili u proteklih nekoliko godina i u jednom trenutku kada se porodica potpuno iscrpi, kada se iscrpe sredstva, oni se javljaju na lečenje, a u tom trenutku pacijenti su najčešće tu samo da bi im se vratio taj dug i zato mi imamo jednu od strategija da dugove ne treba vraćati u startu, jer nakon toga pacijenti jako izgube brzo motivaciju za daljim lečenjem. Znači oni se u stvari prijave najčešće na lečenje da bi im porodica ili neko blizak vratio dugove. Da. I koliko su svesni da zaista imaju problem? Pa to postaju svesni sve više i više kako lečenje traje. Tako da potrebno je nekoliko meseci čak da prođe da bi im se javila ta suštinska volja i suštinska motivacija za lečenje. Kako prepoznati kockara da zaista ima problema, da nije samo možda faza neka života? Pa, kada počinje druge stvari da zanemaruje, kada počinje da zanemaruje svoje obaveze, svoju porodicu, svoje prijatelje, ono što se uvek dešava, nažalost, to su i krađe i to prvo počinje da nestaje kućni nakit, kućne dragocenosti, oni to vešto kriju, posle pokušavaju da otkupe, da zamene prave dukate lažnim dukatima i dovijaju se na razne načine, manipulišu, ali kasnije se zadužuju kod zelenaša i to ulazi u sve dublje probleme. Neki čak postaju i dileri droge da bi na neki način pritisnuti od strane raznih zelenaša uspeli da vrate te dugove. A umjesto porodice da se obrate u startu da imaju problem. Znači, sve je veoma slično u stvari bolesti zavisnosti od supstance neke. Tako je. Kakva je situacija sa maloletnicima? Da li se oni pod pritiskom roditelja najčešće javljaju u bolnicu i koliko su oni ugroženi kada je reč o ovoj bolesti zavisnosti? Maloletnici što ranije krenu sa kockanjem, to je veća verovatnoća da će se pretvoriti njihovo kockanje u patološki oblik kockanja. Znači, trebalo bi dosta poraditi na tome da i priređivači igrača na sreću i igara na sreću zapravo vode računa o tom društvenom odgovornom kockanju i da prepoznaju kako ljude koji imaju problem, da im jednostavno skrenu pažnju na to da smanje svoju igru, a naravno i da mlađi od 18 godina nikako ne ulaze u kladionice i kockarnice, da se to zaista poštuje. Povećava li se broj kockara u poslednjim godinama? Koliko vi već dugo radite kao u bolnici sa ovom bolešću zavisnosti? Pa rekao sam, već od samog osnivanja bolnice unazad nekoliko godina
postoji sve veći i veći trend rasta problema ovog. Tako da sreća u nesreći je da porodica polako počinje da shvata, generalno ljudi u našoj zemlji počinju da shvataju da to jeste bolest zavisnosti i da je to nešto što je bolest i da se mogu obratiti lekaru za lečenje, da to nije bezobrazluk ili neki drugi hir. Koliko ovo deluje na porodicu? Znamo da sve bolesti zavisnosti u velikoj meri razaraju porodicu. Na koji način ovo baš deluje na porodicu, s obzirom to da je ta i finansijska komponenta uključena u celu priču? Dosta razorno kockanje deluje na porodicu, što ste rekli i finansijski, tu nema limita. Znači, za razliku od drugih bolesti zavisnosti, recimo, zavisnici od psihoaktivnih supstanci se ograničavaju mogućnošću organizma da primi određenu količinu droge, dok ovde idu mnogo veći troškovi i čak i veliki procenat i suicidalnih ideja kada su oni već toliko preplavljeni problemima da ne vide neki drugi izlaz. Tako da ne treba zatvarati oči, neće proći samo od sebe, porodica treba da reaguje. Ako čekaju da reaguje sam zavisnik, mnogo će vremena proći. Pitanje je kakav će efekt biti. Dešava li se da na početku samog problema se neko obrati za pomoć i da to bude u stvari jako dobro, s obzirom na to da je problem presečen u koren? Ima izuzetaka, ali najčešće u toj poslednjoj fazi se obraćaju za pomoć. Što ne znači da je i tada kasno, ali se tada mnogo ozbiljnije mora pristupiti rešavanju problema. Koja je najopasnija vrsta kockanja? Šta ste primetili po pacijentima? Da li je to kladionica, da li su to neki rulet? Šta najčešće dovede do te ozbiljne zavisnosti? Da. Negde u 2/3 po opasnosti, u 2/3 je to rulet koji dovodi do najozbiljnijih posledica i finansijskih i emotivnih i porodičnih, mada većina njih počinje sa kladionicom. U početku bezazleno, kasnije sa sve većim i većim ulozima. Nažalost, u nekim kladionicama se nalazi i rulet aparati i onda oni tu bivaju negde ubeđeni da će na taj način možda brzo povratiti izgubljeni novac i onda upadaju u drugi problem. A zašto baš rulet? Vjerojatno misle zavisnici da ima veće šanse da povrate dug brže, manje, veće su kvote, ajde tako da kažem. Pa, naravno, većina naših zavisnika je prošla prvo kroz fazu dobitka. Znači, postoji neka, ja bih je nazvao slučajnost pod znacima navoda, da neko ko sedne za rulet u početku non stop dobija i to se dolazi do takvih cifara za jako kratak period i ljudi naviknu i misle da će tako stalno moći, dok kasnije se kolo sreće okrene i oni makar uložili 10 puta veću količinu nego ranije, non stop gube, tako da su tu totalno haos. Je li to ustaljeni scenario? Uglavnom se na početku dobija, kasnije se gubi, pa možda je u stvari neka zavera same kladionice ili kockara? Ne bih to da čvrsto tvrdim, ali po priči naših pacijenata kažu da su u početku jako puno dobijali i da su to obično pacijenti iz imućnijih porodica za koje se zna da se može vratiti novac, tako da sve je moguće, ali u suštini prvo se ide kroz fazu dobitka. Ako bi neko odmah počeo da gubi, pitanje je da li bi uopšte nastavio da igra to na čemu gubi. Evo, objasnili smo neke ustaljene scenarije, kako dolazi do ove bolesti, šta se najčešće dešava, kako reaguje porodica, kako društvo i u koji problem, naravno, kockar zapada. A kako se leče ova bolest? Evo ovako, što se tiče lečenja u bolnici Vita, ono ima nekoliko faza i naravno preskače se faza detoksikacije, pošto za sve druge bolesti zavisnosti je to neophodno, mada opet namjerno sam pomenuo tu reč jer je neka vrsta psihičke detoksikacije potrebna u startu kako bi kockar koji dolazi još uvek u tom svetu, što bi se reklo u tom filmu, mora da se zaustavi na tom mestu i da mu se da do znanja da stopira uopšte razmišljanje o tome da on sad treba da vraća bilo kakve dugove. Znači da se oslobodi tog pritiska, da će to porodica rešavati, da je na njemu da se leči. I kada se to kroz nekoliko dana postigne, najčešće nedelju dana do 2 nedelje je preporuka prvo tog bolničkog lečenja, da on uđe u neki novi ritam, bavimo se edukacijom, rekreacijom. Ako je to potrebno, ako ne, ako je manji oblik zavisnosti u pitanju, onda se kreće u startu sa dnevnom bolnicom, gde
dolaze. Da li se pacijent hospitalizuje, boravi u bolnici? Da, to sam hteo reći. Neki pacijenti se hospitalizuju, ali to nije klasično ležanje u toku dana. Tu se veći akcent stavlja na različitim aktivnostima, psihoterapijskim grupama, rekreaciji, šetnji i nekim stvarima koje će njih relaksirati i osloboditi tog pritiska prošlosti za početak kako bi im se oslobodila i pažnja i novo razmišljanje da bi se fokusirali na lečenje. A u drugom koraku se uključuje tu i porodica koja onda treba da stekne različite strategije, instrumente kako da prepozna kad je pacijent u krizi, kako da mu odgovori najbolje, kako da se organizuje čitav taj sistem zaštite oko njega, da mu se ne dozvoli da ima novac, da ima pristup nekim vrednostima i da za sve se dogovaramo u okviru bolnice za svaki dalji plan. Dobro, i kada može da se kaže da je neko izlečen? Najčešće lečenje traje oko godinu dana sa velikim individualnim razlikama. Znači, kod nekoga to ide malo manje, kod nekog malo više, ali u startu da bi se kompletan način razmišljanja i životni stil promenio, on treba da počne da se bavi nekim drugim aktivnostima, da završi započet proces školovanja ili da se zaposli ili da se stabilizuje u nekim socijalnim drugim uslovima, onda tek na osnovu tog rezultata, u odnosu na ciljeve koje ostvari, možemo reći da je neko izlečen. Samo vreme po sebi ne znači mnogo. Koliko je teško ovim pacijentima da se ne vrate po roku? Pa onome ko je zaista doneo odluku da više neće kockati, ima i takvih, kažem, mada je njima teško u početku, njima je lakše, oni koji zaista reše. Onaj ko je došao tu, kažem, da bi zavarao samo, da bi kupio novo vreme, da bi nastavio posle neko... Neko vratio njegove dugove. Jeste. Kod njih možda uspeva tek iz drugog pokušaja, ali većina pacijenata iz prve može da uspe ukoliko se zaista potrudi i ukoliko posluša svaki savjet lekara i terapeuta. Dobro, kada govorimo o ovoj bolesti, odnosno zavisnosti od kockanja, ima li tu nekih fizičkih aspekata? Da li prosto osoba osjeća neke psihičke smetnje, potrebu za kockanjem, kao što je to recimo slučaj sa narkoticima? I ima li tog aspekta ove bolesti? Kod onih koji su bili ozbiljni patološki kockari ima i tog aspekta, znači javljaju se velike glavobolje, preznojavanje, mučnine, prosto ta žudnja njihova je toliko jaka da prouzrokuje neke fizičke, fiziološke manifestacije u organizmu. I toga se reši naravno u samom početku? U samom početku tu je i nekad i medikamentozna terapija potrebna i dovoljna da se oni relaksiraju, da im se raspoloženje dovede u red, kasnije se i ta terapija isključuje. Da, znači daleko od toga da je samo novac u pitanju, želja za lakom zaradom, u pitanju ozbiljne bolesti zavisnosti. Ozbiljna bolest zavisnosti. Evo, kad govorimo o ozbiljnim bolestima zavisnosti, jedna od novijih koja se pojavila je bolest zavisnosti od interneta. Postoje već i specijalne klinike u svetu koje leče ove oblike zavisnosti. Kakva je situacija tu kod nas? Kao što je nekada pre 5 do 6 godina bio slučaj sa kockanjem, kada je ono tek bilo tu i tamo aktuelno, sada je takva situacija i sa zavisnošću od interneta. Zavisnost od interneta je problem koji se sada već javlja ili kao prateći oblik nekih drugih zavisnosti, pošto mozak zavisnika lako se prilagodi i drugim zavisnostima, ili kao način da neko ko izlazi iz jedne bolesti zavisnosti, umjesto da se bavi nekim zdravim aktivnostima i obavezama, lako može da skrene u tu zavisnost. Zavisnost od interneta sama po sebi je tek, kažem, u povoju i redak je slučaj da neko ima izolovanu tu zavisnost. Ali ima tu i tamo, kažem, javi se po neki zabrinut roditelj čije dete ima jedino taj problem. Kad možemo da kažemo da je neko zavisan od interneta? Koliko je to sati provedeno ili kakvo je to ponašanje, čisto da se prepozna? To je prosto, vreme jeste bitan faktor. Znači sve što ide preko neke granice od 4 do 6 sati prevedeno ispred kompjutera, računara, pametnih telefona, tableta i ostalih sredstava koje imaju u sebi internet, može se smatrati nekim blažim oblikom zavisnosti, a onda sve više i više kako to uzima maha, pa se dešava da ljudi i ne spavaju po nekoliko dana, da ne vode računa o higijeni, da zapuštaju svoje druge obaveze i te posledice prateće koje se javljaju
U suštini, ono što je jako bitno kod mladih je da sačuvaju zdrav kontakt sa zdravim društvom oko sebe i sa svojom porodicom. Jer kad govorimo o bolestima zavisnosti, u stvari govorimo o bolestima zavisnosti od društvenih mreža. Tako je. I u tom slučaju ljudi koji imaju neku socijalnu fobiju, mladi ljudi, mislim na tinejdžere, oni se povlače u svoj svet i stvaraju neku lažnu sliku o sebi, otvarajući neke profile, što se kaže, vodeći neku paralelnu komunikaciju, a da pritom slabi njihov način da komuniciraju u realnom svetu. Tako da to je jedan problem, znači sve su više distancirani od svoje realnosti, a onda, nažalost, pošto nemaju izgrađene kapacitete da komuniciraju, da su kompetentni, da znaju drugima da odgovore i tako dalje, nažalost, dešava se da ih i tu ljudi, mladi, drugi, koji su onako malo loše nastrojeni prema njima, pronađu i počinju da šikaniraju na različite načine, što u nekim ekstremnim slučajevima, mogli smo videti po inostranstvu, dovodi čak i do samoubistva mladih osoba kada je prisutno to virtualno vršnjačko nasilje koje se prenosi onda i u realnom svijetu. Znači, često ljudi bežeći u virtualni svet nastojeći da reše neke svoje probleme, u stvari stvaraju samo još veći problemi i još više se odaljaju od stvarnosti. Tako da, to će uskoro postati aktuelni problem. Takve su prognoze, nadam se da neće, ali naravno postoji lek i za to, postoje metode koje to uspešno rešavaju, tako da u bolnici Vita se i ta zavisnost može uspešno lečiti. Hvala vam puno, Stevana, na savjetima i na ovoj priči. Nema na čemu, hvala i vama.